Voin Khan Chief Minister Pulal do Amachuan Assam Royal Global University Guwahati Student Induction Program Lallawmzuali ni Inman Pui Tun Thandi Thum Zana Chang Atin Chia Zui Lau H Ramdin Pui Mual Chuam No Chu Voin Somadar Somvel Khan Thiam Muane Supreme Court Chuan Motor Vehicles Act Noya Mandatory Third Party Motor Insurance Zomdan Ti Chang Tlun Tumna Pilot Project Akal Pui Mek Zinga Petrol Pamatui Al Thei Pek Chua Chu Lir Thei Insurance in Hunnen in Zom Tir Arot US Congressman Riley Moore Chuan FCRA Siam Chatura Rotna Chu Christian Tebe na Chiang Takti in Hedan Siam Hi India le US Inkara bilateral issue ani thei thua soi Aizol Training Runmawi TV clear to te chbei ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar lo clear hawang u Voin Khan Chief Minister Pulal do Amachuan Assam Royal Global University Guwahati Student Induction Program Lallawmzuali ni Inman Pui Thusang Chief Minister Chuan Tunhai Assam State in Tuilian na sa takatuar chu Mizoram mi puiten antor pui thua soya nuna chante chin chiat lo omek tele inle lo chante kan leinat ma in chanchin hi kan ngai event rengani ati Mizoram chu Assam State atanga indang kan ni a state in chan kan ni angin thiltam taka kanin mamoto na maso na konga tumthumun nain kan kala mishing po kaning kalpo tama Assamese tam tak Mizorama an chenga chutiang bokin Mizo tam tak Assama an khosame kane Assam mile sa Mizorama cheng Assam Culture Society of Mizoram meini som pakhat sang ni som hile pali khan rongali bihu van pa hol an buat saya katel puing he a thlamuang tak om turin ka shilani kongtin renga in mamoton kan ewangin boruak ral muang tak kan siam zel hi achula Assam Chief Minister ne na kan in kom chumpo in kongtin renga boruak tha siam dun chu tha kan ti ani ati kongtin renga in mamoton kan ewangin boruak ral muang tak kan siam zel hi achula Assam Chief Minister ne na kanin kom chumpo in kongtin renga boruak tha siam dun chu tha kan ti ani ati zirlai no pangkal khom de chu hotling taka university L.Chhakchhuak vek turin du sakna ahlana Mizoram changa he university lu te chu zonun zemoi chomnung chunga zirlai thaber berni tum turin acha Assam Royal Global University kumsang ni som pasare dinani a tuna hian academic program za somthum faculty za nga vel nain zirlai no pang sangko chuang an neya foreign student po ram somni le pariat changin mi zali chuang an nei meka Assam State University chaber polang ngai ni in Dr. A.K. Ansari chu chancellor ani a Professor D.K. Alak Kumar Buragohen chu vice chancellor ani Chief Minister hian University Hmar en kwalbaka Mizoram atanga he University kalno pangtenen inkom na an nei bok Mizoram State Healthcare Society le Bangalore Baptist Hospital te chuan Bangalore Baptist Hospital a inrem na thuthung Memorandum of Agreement MOA to Health and Family Welfare Minister Pilarin Pui Ma a Nimin Khan and sign Mizoram State Healthcare Society IO in Lallawmzuali Commissioner and Secretary HNFW in sign in Bangalore Baptist Hospital Changin Dr. Spur Gyon R Director and CEO Bangalore Baptist Hospital chuan sign ane Bangalore Baptist Hospital hi kauchan meita ni lovin Vilor CMC unit ani a Bangalore mizo na thokle zirlai omte baka Christian ten an pan na sadber pol ni wangin he inrem na po hi achangkai le abei sei he MOA saina hian Health Minister baka Under Secretary and PS Minister Pui Shel Chhuai Tluangale Bangalore Mizo Association Chhuai tu ten an choi bokane tihian tundin huna Mizoram po na private church mission hospitals somhale pani ten max an zom ta ane New Delhi cha mek pulang hing le Hmar Minister of State Sport and Youth Services le Tourism Department le Department changtu chuan Voin Khan Ministry of Development of Northeastern Region donor ho tu te akoma Ministry Noya Mizoram project sang te chakzo kalpui dan tur soi puin masona kal mek le machop te an soi ho Tourism Minister pulang hing le Hmar chuan pu kati kithala Srinivas Secretary donor chu office a komin Mizoram Sarkar masop sang te donor ministry kaltanga malak thai dan an soiduna abikin sports le tourism machop te tar langin minister chuan aizol hi India ram classic khopui ni thei turin ma kan la meka December thla winter festival lian thambuat sei kan tuma
kan theina in atlin pialama ministry puina kan mamo do na ni atia nesits otri hnuaia Mizoram Combat Sports song te man thei turin Center of Excellence Project sanction ani chu lom omati thua soibok Donor Secretary chuan a theina pianga Mizoram pui turin ministry ain peiti minister chu lo thila Mizoram chu ziak le chiar thiam tamna sigle sanuam le hmun moi takani a zirna in tha din le om sa te ti changtlungin education hub di turin theina nei ti in state pon atanga zirnai ten an pan khom chuan khotwal mi te izon le state economy thlengin a hlok pui thei tur thu minister nen an soidu ne minister chuan dona ministry hnuaia tourism project helu chungchanga a boy pui tu Dr Vipul Agarwal joint secretary le pu Darmivir ja statistical advisor te point voina ve komin project din hun le state sarkar atanga malak ngai omte soipuya bo zui ngai te an bo zui nga lane Mizoram football masona tour project helu to din hun po an soi ho hal bok Sport Minister ni bok pulang hing level Hmar hian that sits otri scheme hnuaia Boxing Center of Excellence saktur chungchanga schemes enkol tu pu Silab Badra Das Deputy Secretary po komin chakzoka malak dan tur soipui nga lane Contact Sports sang mun pui ni thei tur cheng vaibel che somthum le pariat point pali senga saktur Center of Excellence hi be ni som pakwa sang ni som ni le parukhan sanction ani a tunai hian tender chhuat tura boy pui me kane meeting a hian minister hi puish laram enga PS na choi o mane Kumin Independence Day den Sena Saitwal District Football Association set fa hoi hot Professor Lallawmzuali Emle Trophy Saitwal District and 9 Choi Assembly Constituency Inter-Village Football Tournament sang ni som hile paruk nei tur chu nizan khan kei fang veng hunwai mezol buka khwalian Minister of State Troy Biel to MLN ni bok Professor Lallawmzuali apet hong Khwalian Minister Professor Lallawmzuali chuan thalai ta tan Inter-Village Football Tournament huai hot ani thei chu lom omati thua soya satfa chhuai tu te inpek na chu fak omati thua soi Football Association Tlau chuan tournament board sei thei ani lo thua soya thalai ta ta na an malak na chuan ra thazok athlen ngei abei sei thua soibok Minister chuan Saitwal District chunga infiami ta tan infiam na manrua sports infrastructure ti changthun konga malak chho zelani atia Mizoram IO maini lo India ram IO thlenga infiami te cher chhuwa ani theinan thei top chhuwa zel turin kal khom te chu acha ani Khwalian chuan football chu infiam na chuan ngai hlut hlo berani thule a in khel te ba ka en tu te tan po a hlim om ti a soya Inter-Village Football Tournament chu kumdanga po board sei chun zom zel an tum thu a soibok infiam na sang ti thin te chuan chian tha siamnan an mang thin angin in khel tur te po in po tla na man tum turin cha a rui hlo le infiam na chu akal kop theilo ti shareng turin in khel tur te chu a cha nga le ne tournament luang tak le hlotling taka man ani theinan in khel tur le mo phurna sang nei zong te du sakna a hlan ne he tournament hi August tinga changin kaifang Centenary Sports Complex a khelchan turani a team som pakwa antelanga chungte chu kaifang veng hlun maite rulchom lenchim kaifang leitan rualung choizo tualbung saitwal veng lai hliapui saichal Khanpui Saitwal VC1 Thingsul Thlia VC1 Saitwal VC3 Kaifang Veng Lai Phul Len Saling le Sifa te anne Tun thlani thum zana changa achin chiat zui lo age ramdin pui mol chhuam no chu voin chomada somvel khan thi mu ne mol chhuam no ta changa runmoi thudon danin kumsom le pangami ramdin pui hi okha se thum kumsang ni somni le paruk zandariat le achan ve vela an ina changa achhuak chu achin chiat zui ani telova khotlang in thei to pa an zon mek lain voin chomhalam khan an khuwa government middle school nung lam nimkara thiam mu ani ta ani ramdin pui ruang en fiatur hian lungle changin police in mol chhuam not hetu bot sei lai hian an pan meka voin chodar khat thlengin ramdin pui ruang hi khoi chet lovin an huna huna ala oma police an lang hak mekane ruang mutu in soidanin angonga zeina hu ma ni thei
a om ti lo chu arwang khoi chet thei alani lo wangin atak sadanga hliam a omem ti po he thu bwa sei lai thleng hi chuan thiat alani lo ramdin pui ruang hi lunglea postmortem ti tur ani thu mol chuam not wai ma chhuai tu te chuan an soya zanina lumen tur ani thu le voin chomhalama mithidang an nei bok awangin lumen tur pahni an nei thu an soi bo zon konga khothen omte an pui chale ni in mol chuam not wai ma chhuai tu te chuan an soya mithi pahni an nei wangin voin lama thlan pahni an lei thu le an khothen om sakhum haulong le ramlai tuite poin thlan le thlenga an pui wanga an lom thu an soi bok heti rol hian student self support union SSU general headquarters suan pol som zirlai a ramdin pui mol chuam not thiam mu ani le tual thi nia alang poi an ti thu soin poi khoi tu chui chuaka an theiang bera shemna pek an phuta SSU chuan zirlai du om tak le poi soilo mahun eng tak nei atual thi hi na kan ti tak zetani an ti a uluk taka chui zuya poi khoi tu zong chuak ngei tur le an theiang bera shemna pe ngei turin dan le thu pe keng ko tu te an ngen bok Mizo Zirnai Pol MZP General Headquarters point to Chua Siamin and Zirnai Pol AH Ramdin Pui Mual Chuam Not Middle School Hunga Thia Mu Ani Chu Pointi Thu Le Chia Thiam Haranti Thu An Soya Hetianga Zirnai Du Omle Bidang Poi Soilo Mahun Eng Tak Nei Mi Kutuar Ngei Nia Shia Tatual Thi Hi MZP General Headquarters Suan Poi Kanti In Alung Chia Thak Leani Anti kan zirnai pui laka hetiang thil thleng hi kan en liam mei don lova dan le thu pe ken ko tu ten uluk taka chui zuya poi khoi tu hi zong chuak ngei turin le ana theiang bera shemna pe ngei kan phu tani anti a tunhaya tiang thil du om lo hi thleng to lo se anti a akal santa achung khat leina te MZP General Headquarters suan ator pui thu an soi Babie All NGO Coordination Committee chuan policy pachanga Babie Road 0 point le pang balkon in kar kong pui chena sa chu an to a tunang renga kong pui chia hi ala ngai lo anti an chairman PhD lal him oma chuan NGO te thurel soin kong siam tu tenor engineering ten hathwa mason na an mu lo awangin ban tura malak ni se anti a furchungin PWD te chu athai anga mala in kong khwar lai no mam se 0 point le pang balkon in kar kong chu hun binain lir thei tlan tir ni se ti le hemiata na mamo sumba ka lungle khol te chu na thok tu ten in dei san an mu thei nan Mizoram Sokarin ngai tu sakse an ti asoine heti rual hian kong siam tura tender hon le huna chang du an omani poin na thok tlak ngei chau thlang turin Sokar an ngen ti an soya Mizoram chunga mani po a khol nei lo mi khol ring poisa nei lo intireng chuan na thok to lo se kan du a MNS Tainer Big te chu Mizoram chunga na thok to lo shim se an du ti an soi MNS Tainer Engineering te hian Babie Road thi 0 point le pang balkon siam that na an thoka ma se an na amwan ema wangin zo hun tura hun ruat po mei di somthum le pakhat khan atop to ani tunin huna kong hi an siam tur zong atangin za som pathum vel chau an la zo ni in soine Kolasip All NGO Coordination Committee point helai kong hi karkal ta thole ni khan an lo tlo to a contractor ten hatho da na an lom lo thu an soi ane India rampuma electoral roll and non be pui special intensive revision SIR ni meka wai me chu Mizoram chung hun shanga hearinga talin rammi diktak nilo electoral roll a thun an ni lo na turin thei to pan chua mek Central Wai Me in hearing a Wai Me te tel phal saktura thunai tu te an ngen na chu thunai tu ten an rem ti saknuwa sub headquarters group le branch Wai Me ten thei top cho in motor thlen thei lo na khwa le Wai Me branch om lo na khwa thlengin an tlo me kani lunglei sub headquarters swam chunga group Wai Me pathum khothlang tui pui lungsen le thorang group te ba ka an huaya branch te phei chu an huam chunga chakma khwa atama wangin an ha hle a west sui pui bial thorang bial le lunglei south biala Wai Me branch omlo na khwa a te rammi dik tak chau electoral roll thun an ni theina turin
ma an la lunglei sub headquarters wai me hian tlabung branch tanen lam thai khuwa voter ID paruk chu alemani ti an fin fiang nge a asiam tir tu te chuan ID lem pakhat siam nan cheng sang ruk zel an choi ti wai me te hi shilin an khotlang shwai tu pakhat chuan rola chuang lo mi paruk te hian voter ID lem an nei theni turin a buai pui ti a soya aizol veng pakhata voter ID lem siam sak theinia in soi mizo pakhat chu he khuwa village council member pakhat nu pui naw kaltlangin an bepop ni in a soi mami sub headquarters huam chunga chorpial group le an huaya branch te po an huam chunga namdang khuwa awm nuala wangin an ha hle a zandar som pani thleng te in hearing an kalpui chang awm hialani Tripura group wai me te po zo Muantea hearing a telin uluk takin an buai pui tu te chu an lo en pui ve bok MNF Aizol No 2 blockin Ramtharano ta changa Ramhun Sport Complex pan na kong tlatniam sa ski part 1 of 2024-2025 fun cheng nuai sumkwa le pali le sang ruk senga siam chu a chle nia soin siam chathua en phut he kong siam na hi September ni khat kum sang ni somni le panga changa February ni somni le pariat sang ni somni le paruk chunga tho ni in report a chuan tarlan ani thu MNF Aizol No 2 block chhuai tu te chuan an soya contractor Friday Vanlalmawii din therveng Aizol nia an shia thu le anhuaya ZPM No 2 block OB tenen he na hi an thok nia an shia thu an soi MNF Aizol No 2 block chuan he kong siam na tho hi a chle nia soin furkhat tuar zolo khopa chia nia soin veng mi pui za lo na ni bera an ngai thu an soya kan bial chunga na chia awm hi kan dem tak zetani ti in arang theang bera he veng chung kongpoi mo hi siam thuai turin ZPM Saka kan phuta Aizol No 2 huam chunga hetiang na tho chelutuk awm to lo na turin kan vil zui zel bok to na ni anti bok kumin kumsang ni somni le paruk kumchan ve chungin Mizoram anaw piang singkhat zaruk somli le pathum le mithi sangli za somnga le parukan mithi zinga za somruk le pathum point paruk pakwa chumi pa anni a naw piang za somnga point pali pakwa chumhei chia anni Economics and Statistics Department in Chinchia danin in January atanga June sang ni somni le paruk chung khan Mizoram anaw piang singkhat zaruk somli le pathum an oma mi pa sanga zani somruk le pakwa za somli le pakwa point panga pakhat le maichia sanga zathum somsari le pali za somnga point pali pakwa ni a piang jing ami pa ain maichia za panga in antamjok kumchan ve chung vek hian Mizoram mithi sangli za somnga le paruk an oma chungjinga sang ni zaruk somli le pasari za somruk le pathum point paruk pakwa chumi pa ni in mi sang khat zanga le pakwa za somthum le paruk point pathum pakhat chu meichia anni a meichathi aya mi pathi sang khat za somthum le pariatin an tamzo kane January changa June sang ni somthi le paruk chunga piang zinga January tha khan piang sang khat zariat somni le panga omin piang tamber tha ani a mithi tamber tha chu June ni in mi zariat somni le pathum an thi ane no sen kum khat nuai thi somle le paruk omin kum khata changa kum nga inkar thi somni le pathum le thisa piang somnga le pakwan oma Economics and Statistics Department hian Mizoram khwale veng shanga registration unit zariat somkwa le pathum an naya registration unit te chuan an huam chunga naw piang tele thi te chin che in department a thlatin report an thelu thina ne Longtlai District Road Safety Committee DRSC in Longtlai District accident atam lo thu sein kum khata accident thleng thin za soma tihniam tura malakan rel DRSC chuan accident thlen theina hmun ang te ti chiani se ti in hemi konga hian video te chu an mani huam chung chawa malaturin an ti a kongpui enkol tu te po signage le motor himna tur barrier te da tura pha lo la turin an ti ani National Highway mantura SOP Standard Operating Procedure duan to po aranglama sokara thelu ni se an ti a National Highway 2 le 502A encroachment OMT lo zir chianga atulanga ma lo turin PWD roads to anchil bok National Highway dunga trade license pe konga po film khurni seti in hemi konga hian road safety task force le road protection squad te chu chakzo ka ma lo turin antibokane
Longtlai Borsam District Disaster Management Committee Chairman ni Bokpu Dani Lerwat Sanga Hova Longtlai Chi le Electric Veng Longtlai ya Leitan Hiam Din Mun le Malak Dan Tur Ngai Tu Achukhomin DPR Siama Mizoram Sokara Thelu Leni Se Anti Borsam Pu Dani Lerwat Sanga Chuan Longtlai Chi le Electric Veng Longtlai ya Leitan Hiam Kumsang Hasakwa Sumkwa le Panga Changa Inchan To Chuan Vo In Thangin Harsatna Alatlenti Asoya National Highway na paltang avangin chaktaka malak rengani thule komin fur chung point ulukzo ka ville endik chin apoimo thua soi helai leitla niam huam chung hi azaw le ti borsap chuan soin geology and mining le MZU mithiam te point anzir chian to thua soya saski kaltlangin check dam le drainage te siamani tur thua soi borsap hova chukhom chuan leitla niam huam chung chu azo wangin saskia changa thatho chu atok sodon lauti pomtlangin DPR Siama Mizoram Sokara thelu le ni se antita ani Tunhaya Mizoram Public Service Commission MPSC Nwaya exam shanga zirnai tele Mizo Chalai na zong mek ten harsatna anto chin chung changa te ngun thuk takin Mizo zirnai pol MZP General Headquarters Aizol Emergency Executive Committee le aspirant shang tene na soi howani nuwa MZP chuan August ni ruk atangani sari sang ni somthi le parukhian MPSC siam thatna tlang ka kova Mizo Chalai na zong mek te MPSC harsat tok mek tele MPSC siam chaddu tu ta zong tel turin an som MZP thu chu atarlan ani danin one time registration OTR hi ti top niro senti a need basin specific application form siam niro senti bok OTR document upload kim lo wanga reject zong te offline na document te thelu na hun siam sakniro senti a written exam atling to OTR document upload kim lo wanga reject to te tan offline na document submit na hun siam sakniro seti in Mizoram Public Service Commission MPSC kalphung siam chadvek niro senti a sokarin reform committee commission din ro se antibok MZP malak na hian omzian ei lo ni chuan zirlai na song mek ten andik na chan vo an mu thaina tur le MPSC sa omna hum hi mani thaina turin atop thlangin ke apen zel don ti an thu chhuwa chuan antar langani LPG le POL report ilo clear sun zamang nimin singdar ko le tukindar ko inkara LPG cylinder sangli zanga sum ko le parukin varing te supply check gate paltlanga varing te supply check gate changa thudon da nim POL kiloliter zaruk somliat le panga Mizoram chunga phurulu ani bok nimin chohdar ni le achan ve atanga vo in chohdar ni le chan ve chung khan Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center Aizol changa meteorological data chin sia danin Aizola millimeter somli le pathum point parukata a temperature alum library degree Celsius somni le parukani a avo library degree Celsius somni le patni ani vo in le naktu khochini clear hawang o vo in hian Mamit Kolusib Aizol Champai se chip lunglei longtlai si ha sai tua le khozol district mun klem te a ruachek le thlinawak lo tho theina oma naktu ni ngani khian Mamit Kolusib Aizol Champai se chip lunglei longtlai si ha khozol le Nathial district mun klem te a ruachek le thlinawak lo tho theina a oma ne zorampon lamchan chini lo thlil chun samang u Jharkhand Chief Minister Hemant Soren chuan 14 Jharkhand Public Service Commission JPSC Combined Civil Services Examination and Jharkhand Staff Selection Commissioner Thildik lo thleng nia soi Combined Graduate Level JSSC CGL exam chungchanga sei chokar chuan midle beng achhereng ti asoi Jharkhand na zirlai ten doran huai hot ni som le pakhat na ani rualin nimin khan tu thar theder tu te akom na Soren chuan ro rela dikpek ani tur thuate ama sokar chuan he thil chungchanga chui chiana kalpui me ka changa thil mu chuate angha reng thu a soibok zirlai ten CBI inquiry an phu chungchanga engma a soilo thung hei hi ama in kalo soi to boka sokar hian midle benga naya he thu buai hi a sensitive le ani chun le zan hian chui tu ti min an na an tho dana an chana le thutluk na siam kan hak me kani reilo te a zirlai te le state mi pui te shetir na kan siamang zirlai te mamo zong chu ti hlotin ve kani anga ro rela dik an muang ti in chief minister chuan soi hetila hian zirlai panga te chuan an lung oilo na lan tirnan ranchia Jaipal Singh Mundal Stadium a chonghei an chun zom zelani zirlai te chuan kumsang ni somni le palia JSSC CGL exam paper putru awangin chana an phuta
Ahnulama High Court inrol nuwa hun siam danglam ani theinan chanan phut bok zirlai te hian hethil chungchanga CID chuichian na chu an hnola kumin kumtir lam khan Jharkhand Excise Constable Competitive Examination JECCE a question paper set leak te memorize turin cheng nuai som panga cheu pe in candidate za somali pakwa le racket try to panga chu manen ne chu ba ka GSC class 10 board exam sang ni somni le panga science le hindi question paper te po koderma le girid district ate exam mal exam lain social media a viral exam non le angai ta ane Supreme Court chuan Motor Vehicles Act Nwaya mandatory third party motor insurance somdan ti changtlun tumna pilot project alpui mek zinga petrol pamatui al thei pek chwa chu lir thei insurance din hunne na insom tir arot Nimena Justice Sanjay Karol le Justice Prashant Kumar Mishra te omna bench chuan Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI to Ministry of Road Transport and Highways nena in ron ko min pilot mechanism siam turin asia tira heminwaya hian dir thei insurance tiklo te chu an insurance ti tharani ma chuan tuial thei pek lo thei ne Supreme Court chuan India lir thei za sumale progvelin insurance tiktak an nei lo ti asoya bench chuan ramchung lir thei nuai som thum point pali pariat zinga nuai som puruk point panga pali vel chu insurance nei lo an ni thu atar lang hei kong puya accident thleng thin ngai tua na nei chungin ko chuan kumsang ni somni le pali chung khan India rama kong pui accident nuai li singriat sang sari zasari le panga record ani thu official data tar langa kong puya himna ti changtun le accident tuarten third party insurance manga ven himna tling andon thainan mandatory insurance regime khauzo kalpui angai ne ati Harrison sun kyanyan hian Supreme Court chuan malak na engamonsa tarota top court atanga thupek hi National Insurance Company Limited in appeal an thelu chungchang ngai tua ani mek lai ane ko chuan he thil hian Motor Vehicles Act section za somli le paruk lir thei zong song tan third party insurance ti ngai tura asiam chu ti hlotlin na konga ati chak don ti asoibok automatic number plate recognition ANPR camera manga project kalpuya rota highway le kongpuya ANPR camera da te chu Insurance Information Bureau database le vahan portal ne na inzom tirani thu atar lang bok US Congressman Lallawmzuali chuan Foreign Contribution Regulation Act FCRA siam thattura rotna chu soi selin Christian te beina chiang takti in hedan siam hi India le US inkara bilateral issue ani thei thu avo khan bok Mure chuan FCRA siam thattura rotna chu sokarin ko than te hena thilpek petu polte athunun theina tura kong ahon sak theini in apu bok Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sangni somni le parukhian Parliament monsoon session nei mek lai hian in nial na nasatak asiam chunzom zelani US Congressman hian exapo sa India rama Christiana hian history rei tak anei to ti soin kanalpa isua Krista thole atanga kumsom ni chau aliam nuwa tirko mithiang hlim Thomasa Malabar tupui kama azin atang khan Christian te hi India rama anom to ani ati Hemenu hian US Congressman chuan he bill hi asoi sela ma se he Christian chanchin rei tak oma se India Parliament chuan Foreign Contribution Regulation Amendment FCRA dan siam that angai to America ko chen ta hne na thilpek petu pol te chu sokarin an chan volak sak aphal sakani ati hei Christian te beina chiang takani a he bill hi hetia kalpui ni chuan India ne na kan in lei chi na kong chu ngai to om takani angati bok Foreign Contribution Regulation Act sangni som siam that hi to make ani a hei hian sokar ni lo Paul Charitable Trust zirna in Saka pole Paul chang ten ramdang atanga thilpek andon le mandan tura kai shuai ne rules omsan waya chuan Paul chang te chuan ramdang tholom andon ma in Ministry of Home Affairs atangin registration an lama satura ni a chu registration chu kumngadana revenue angai ne bila background nota hian July ni som panga sang ni som hile paruk theng khan India rama FCRA registration active sing khat sang li zali som ni le pakwa om ti tar lan ani a registration dang sing ni sang ni zali som kwale paria chu cancel ani a sing khat sanga zani som pani chu expert ani bok
kumsang ni som pokwal le kumsang ni som hile patni inkar khan hedan huai insiak lut pol chang sang te chuan ram danga chang tholom cheng veibel si nga sa nga jasari som ni le pakhat man andong ane Myanmar si Paiten John Mangabom an thak na no sen tharuk mi telin civil mi pangan thia heti mekla hian Thailand MP in Anrama Zintur min ong hlang chu zinlo turin an sokara ngen na asiam ni zandaruk le minute nga changa daruk le minute som panga chung khan Chuso township a Myanmar si Paiten John Mangin bom 60mm an thaka no sen tharuk mi telin civil mi panga an thi building engomasa ta ti chebok ane mayang township lama chena in zani chuang akang hala nimin chanhu thlengkhan in te chu alakang reng ane heti mekla hian Thailand ram MP pakhat kanevi swebang sang chuan social media post siamin Myanmar boina chin felna konga Asian 5 points consensus nol tu le remna du na lantir lo tu min ong hlang chu Thailand rama zinphal lo turin le uluk taka ngai tu anon turemo chultir turin angena Myanmar si pei ho tu hlui civil soccer president nita min ong hlang chu tungkar hian Thailand azindona Thailand Prime Minister Anutin Charnvikarul apmudon ne Thailand MP in Anrama min ong hlang zinlo tura an soccer angen na asiam hi thop tu anom nuala Myanmar president hian achen omram te to kwal program Hmangaiha ramchen khat te chuan thata kalodong songin ramchen khat chuan an lo lom lem lo thung khati song kha tun chu ma Chanchinthar kan thlir ho thei te chu ani e